Purezidenti Museveni okugambira abanyayuganda ngo okundi ihanga ryabo nikiryongera okutunguuka n'obwabire nakingaho omushomo gw'esande ibiri ogw'abebembezi b'ebyangu kuruga omu district mushanju aha mushomo gwesirwe National Leadership Training Institute NADI omuri Kyankwanzi. Omushomo ogu gwishikirwemu abebembezi b'ebyangu 72 okuruga omu districts nka Nakaseke, Mubende, Kakumiro, Hoyuma, Kasanda, Kamwenge kandi gwibire guri ahari Kyankwanzi. Malawo ebizibu by'abantu ze politics entuufu ate netukisanga nti emikeno gy'abantu gifaanagana. Enjala ku bantu amawanga gonna, obwavu ku mawanga gonna. Purezidenti Museveni ashabira abebembezi b'ebyangu okutandikaho za projects eziri kureeta sente okongera ahari ezo eziri kureetwa gavumenti nokwe kushaba enganzi y'eihanga okuhwera abebembezi b'ebyangu ebi omu nshonga egi. Singa muteeka w'enkola nabanja bano abakulembeze ne bafuna nabo entandikwa. Era twakiteekamu mu myoga ogumu ku mwoga gwa political leaders. Buli ewali ennyanja mu ggwanga obuwagizi bwaffe bwa NRM bugenda bukendeeramu ate nga beekwasa nti oba abantu baffe aba Fisheries Protection Unit ekyo nkimanyi ojja kikolako Your Excellency kubanga tukwesiga. Your Excellency, your trainees have been very good participants. Abajira omushomo ogu basimire entebeekanisa egi. Has built momentum of the national resistance movement on the ground, and it is because of our efforts using our office that we are here before you today. Garundanwa Ismail Kasoha.